नाजामा चिबाखं चोमी दुर्लभ लाल सिंह च्याटोपट्टि छप पचत्ता हाकौ बाखंडो शीर्षक दो ठाउँ परिवेश यगनाचों जीवन थोचौ चन हेप्सौपट्टि या बाखं ढामा अझै पूर्ण बाखं ख न्यनादिस सम ल्याम मन ख तुकच काका ल्यासम पसल नै त तोलन सुयाचन ल्यासे मछा पन छक वइ पाखे छक मे पाखे सुयाचन वेट अति छु ल्याम फुनफुन हाला हाला वो अति हाला होले न्यन छुट्यादियो गो ल्याम काचक थल टुक मिमे नाइसा टुक गति च्याट मुजे मखला टगी ख्वावमा ल्यासे मे पाखे सुत वइ ख्वा हिमबुला टौठ्या याउल तर ख्वाले टय भाव सिक यो टाइ भाव खण्डो उल्टे आन टचा माला ल्याम खचुत जिना टुकच बालागुले यल्दै हो मुसु चक्क मुट्नु सुल थे माफना दिस नि अले खैसिका हाना व तल गुली ठट टुकचिया वइ खन्ना ल्यासे हर निल स्ट यासे छिसु या ब्यादिस खल्टी टेबलले काका ताठे छाय न मख छिसु या छाय त गाचुन्जी पसला नि मुसमुस निल जिन छाय न मख छिटा यसा छि यको फ्लाइङ कादिस अपासका यसा सिटका यङ कादिस पसला नि न उयो ख्वाटुङको सोत ल्याम पसला नि त टपेङको सोस खगल केकल ओहो छिला सापे नुव वाका ये व सिटका बिम अले टुका सोस टुका जुको मख टुका मिम्या वेल ढासले झक्क मनि तारा पसला नि न ख्वा याङको त्या फसो त कर्पिन त यस त्या चुनि अष्ट चा मालका यल ढका ढाम जुल गजाउ ख मजुका जिमे ल्यासिया स्वयं मोसोस तल ल्याम जिराजल काका तामख त गुल्ले ठुटुक चिया या मख रेगो बाला मेस्टा बाला तै काका वन्टेल ल्यासिया बागाउ मिखा सुया न त झाका दिस स्ट सुना पुना तौ मुरो स्ट यसा टुक चन अठ्या यंगा दिस पसो व यामि जुल हाना हाना टुक च सिक का वसले ल्यासिया नमस्ते त हस मरेक मारका बिमालीका छिट बाजे ढका ल्याम ट्याक फुनफुन हाल या मख रे हो योग वस्तु त यल ढा मुजी दंगल छ्या ल्यासिया मिक च्याउ खना ल्याम हाना हाना कावे नि त्या मुसमुस निला पला न्याकल अबले ठट सट उठे त वन लिप हसोल भाजुला टापा खाजुल धाना पासमा लाज वंगल पसला नि ने प छायना वन्टे म ल्याम ये ना ख भाजु छनल टापा खवा नि भाजु थल उकुन छन्था उइगो नपमला अफिस नुगाना मिठा जायना चन ताउ निना खला मयासी न स्या अफिस भर जन गाग मख पासमा चस्पाटल अफिस भर गाग जुसा सुना मेठा जाय हे मगना मख नासल च्या जाया मलेगो खुया हेका ने मुजल समाज इज्जत न त्याचन मल भाजु खटवाटल आछ गरुन तेन होले पासमा तल गनु भने थय फुआ चुलका उन्टेन का बरु ठौकने छंगो अनि तरे खन्यन्दो भाजु तल छमछन त कने जिगो जीवने बाखा तर ठौ जिटा मला त जिठन बाया वन्ने पासमा तल कासा नपलाक ने निम निची पाला वो तरकारी पसले भाजु बराबर व अले व ल्यासम पसला नि न प छाना चोंग न खण्दै गब्ले गब्ले ला चुचा फेटना न खणबलै नाचों खण्दै ठोकटा इमिको चानी बिना हुने छन वो पसले वो ल्यासम पसले निए थासे बाजा व मिस चुना चों खण्दै आठुटा लग भाजन व खन्मरो वो पसले वे पे छम्यो मौनो तेस मन मन खनला भाजु या मेज त यंकल जी खन लानाटनी सुयबले मटना मिठे छ छम्नी मेस नला वो पसले चुना चों बाजटी व मिसे के थाना न सोत म्या मेज गनले सुय खन्मरो पसला निना खाय त मेज भाजना पाउ न गनुनी मेठा तर मेज मरे व भाजन अनमुरुगले सके भाजु या मेज त यंकल जिटका संक यापिन डट मेज पसले मुचना भाजे खाया मरिया न वो अन खन्मुरुग जुइ धापिन दु न्यागो जुसा मेज अन खनिमन त भाजन वे टोटल अझ चर्चै डुटे भाजु पल मानस हवे जाकी बजी पसले खण्ड त ठौकने भाजु जाकी बजी न्या उठाए वो पस अझ आचन व छु माटले अन हे काइगो गब्ले ठिंका न काइगो न्याबले वे गाय जुले व न पल मानस हवे खन बलाना ब्या पसले सम चिन्हेर डुम मिस समन दो वो ल्यासे वो पसले म्याम जे आचन छन भाजु साउके न्यन साउजिया म्याला बालक ज्यासका गोली जे चुसे पिचिस्तो जाया थे बनाना चोङ दुला थे साउजिन लिसाबला वंकाला तय ख आ क्याम्पस मचेत न पसले न जाय पे मरो क्याम्पस न न्याप्ले गोलमाल गब्ले हडताल गब्ले छु वनिको ज्यादा छ न्याप्ले बन्द मोर मोर टेबजको छाफ काचुनीको मखला पाजु खला ख साउजिन तयारीको पाजु खन्याकल अटन वंकीको टपिकला झिमको छे छन्निन हडताल जुइका सरा सराला झिमक्ने वनिया पिन्टाला न्याथेनासा वंकेमा जिगो बिचाला वनिमयसला कर्याना छ्या अजा पिन्टाला ज्याजंकीको कल्याण साउजे म्या वनिम थे चुना तयुने घाकी मुर्गने पलमान साउन कोसेजल वन्जक तयाना छ्या भाजु वंकी पिन गतिमला ठौकने देव छनो आसी ढा जुगु मुखे रंगल
텅그네 시체다이가 냐고 버스도 주는 거라 봐줘 녀부와라 첫발 아단 대와 미고 아단 시차 시체고 비다티 पवित्र स्वपुला आ बखाथे जुयं गला वंकी पि व भुनी पि निक्लन अठिया ज्या मका थ भौतिक स्वपु जुजी इमु ख अन्तरा चुम म्यामा मटा सु पयना न्यना चुन व म्यामेसी ना ख सती साव भाजे ख अठि खलना चुमले अन्छौ मुनु र साउजिं उता लस्कुस्याटा अले म्यामेस त पसले चुन त त्या पाइन त तले बनाइंगला तप्यांग खछि मोछ्या भाजुन पसलन त न अबले एम न्यनचंग कापा पस पाखे निला आउस ट्यार त भाजुटा अगच माला डेगज लुलु दैथे जुल दना दना भाजुन थाल गपास्न निलिमा मिसलिया मोछा ढेगन मुर्गा हला मिस्टे चञ्चलपन दसा मोछा पर यु डेमा छिके थे वइ खन्जना सति मछला खान याउल तर व छु मरा व ठ्यामागो कुटकुटी सना हेटे आजुन व नमले भाजु हाना मुटु चाकल तर मिसला भानाम ख पसुबले वना टम थे गुली वना टौ ठुथे छिसिनी सति न मुटु चाकी मला डिग्री तकिने वना चम ख वइ लिस छिस तर भाजु एन खठुल न्यास्तागो लगटग मुर्गो सेवले व मिसा साउय याक म्याजुइ थे जुगो अनुमान पाछि जुला भाजु हान नि सतन जु सत्य चिच्चाको लिस नापिया सिक ट्यार त मे खनिन टमले पसले न्या वपि होला दना दना खलना चम भाजु चीजको पसमा त्या थौ भाजु काप पसले छना काप सुयाचन काप सुस भाजु जाकी बजी पसले मिख भयाचन ओके सति वित सुएथे मसोथे ना सुयाचन व ओके सुयाचन काप पस याक म्याना खन अबले पसले मेपि सुमरो व ढाया ढाल ओके पसले चम छिटा साला चोथे च झास खन्जना भाजु थार्नुल ने मतले सालिगे जुल्ने ल्यासे नोवट नस जुल्न सिक छिटा पसले चुना चोमेसिन अपस आउथे च भाजुन यामि जुल पसले चोमेसिन अपस साल ढायमालका गटके काप्टस्क काप मिमेसिन साल ओ गठे मिसन यास चाल खइका भाजुन कन जिन अन जाकी बजी न्याउज गयाना मिसा येको सा छ्या तर छटा ख वो दैवले न्याउन के डंक पिंकला उके न जे अन बोमो चो वल्ल टका सुयग जना चनको तर ठन पसले कापस काप मिमेसी सोल खला पल साला जन खठुलियाका आला सिलमैया बजी नवम दाजम वया चुङ खना भाजु दन वन ने मैया ठौ त जाकिना कामने उल्टे पाइन काप जना भाजु जाकी पसले होन भाजु ठंका हो सटी ट व खाकिन भाजु दुवा या मेजे फेटलो ओह गुलट्यान स्ट्रङ हो एसा अन्य याउका आराम का चास सटी खुर्की नगल आराम का काम मट्ने खला टोटा ठन ट्यानको छा छाया दाजमा वौले हे मछना भुवा छाया माउले ट्यानको छा छाया दाजमा वौले मछना भुवा छाउले ट्यानको जुइका छिट कि सता बि सियमेस्ट वइ ख छकला भाजु आट पठायो हुन तर व ठट याक न छिट छिछि सुख लागु जे छ छिम मिस्टर संके अप मिजना मिस्टर नापला मुजिल नापलाटी के मट्ने मि जियो अति कसा मिस्टर न भामरो मिजत नापना खलाई पि मिस्टर सक्ने सियो पि टामाला मखला छंगो टाफुको थ नापलामा त निला निला खलाई मालाले सा सोटे छु खाटे या यन एसा छ मिजत नापलेले खया खया खलाई जिको मखला भाजु न वटा मसोसी तलमेस होला उप संकट यो या मत्य उकि चिन्ता जको अफकी सति घेंगे थाल्टिने ख ख जिपे संकट जको यापिका सुसो खंक गनि मजि पि पनि मजि पि कापा पसलनी न सुया चुङटया भाजु खपन त सन काका भाइ जिगया डोजुलका माफिया आउने वनप खला मासा खया खया जो खला उल्टे पाइट मिचलिका मा लहर मुसु छम्न छम्न टेक्ल मिच काका भाजु थाल संकल्प मन ख कर्पिन्ट लाचो ठठय अभिजासिया मालेका सन्त संकल्प युला मुखनी आना जित संकल्प टालका टम वेकी खला सन्त संक यागु लुन्ड त अबले अनुसार के मुन त वार वाउल नाप हास न ठोल काका ठिकै बिरोरे बिराटे जुलुस उला टारा हो पस्ल पिन प्याउन जुलुस पसले न्यन छन भाजुन वइ नाप हा वाउन ठिकै प मक्स मुलुक सार पम ढाडै मखो जुलुस न्यानाउना छन जुलुस वो सुया चम छम मन ख ठलिक चोमेस ताल ठिकै ठुलि चुन्या ढंगुल कि मनुटे नैतिकता पाटला थिनिन मन ख ठगुला ने मुजल हिजोनी मुजल अले मोहले जुलुसको वया मुजल आ ठिकै पनि त हाना जिल्ला वा पाला जिल्ला मयासे मुजल नतर स छिस छि ढाडै मुक्त वइ खन्जना अनचुना चम बालको वस अपना त मन ख ठाल आमला उग्र बारी विचार जुल मन ख ठाल उग्र बारी मख आफसित बारी विचार ह्याडिस छिटो मा उठ ज्यामटेट ज्याबियाडिस सम्पन्न याना दिस अले ठिकै याना दिस सुट छु आपति दै मख असम्पन्न व ठिकै नाप नाप जुलके अन स्वतन्त्र गब्ले चुनी मख स्वतन्त्र मन्टकी हाना हाना ओके लागि संघर्ष या माला चुनी वइ खन्जना मे मन ख छिगो विचार नप पाछ मजो ओके छिनप खलना चुन पाछ जुइ मख टाटा टट पलाय ना वन
जुलुस नाप नपाउ व म छे छन खापा खारकार हेट खापचाका होला खापचाका व म वहे तरकारी बन्जा ल्यास जुयाजन वइ ना बेति ख निम खाए ठाउँ न तले छेनमा लासा पाइन्ट काप फाक्क वाछ त काप खना बेचिन थल ठट जग पाइन्ट काप न्याना हल्का जिता पछि छुटाट हिगे गुल्डे न्याना या बिगुर मुखो चिट्टियो बिमा हया बिने हया बि मुख का मरिया थे पाजौ थल मोटो छपना जग हया बिलका गब्ले हया बिउ मुखो बेटी पुटु फेटल ढाइमा गन्दै छन् त खल्टिनला जाके माल्ने पाजौ ल टोटु टोटु थल ढाइमा न्या त काप पछल नप ट्वा च्युस जग फैका बेटी फुनपुना हल जाबा पछि छुटा चा न अपा हको ख उन भिंगुट यु मुखो भिंगुट हाउ जुस सुजुक टाइगु जी काका पाठ्या माल भाजु बच्चा छर्के जुल हया बिटा छले सुमकु चुनि माला हो जान्न के उत्तर खरिया उल्टा सुमको ठसो अपल बेटी उल्टा हाटल खजिबी दादा फुटो च्याकाउन ठुक्टा यी बिदाउन तर छन बेटी फाटाफाट पुलाछन बाचा जाएर ल वइ न्यम हो भाजु दुवा मो उले वइ चुचोटे चुनि मछ्या छन घरि घरि छन कोसे सु खण्डै मको मने नाना सँगै ना लासा गोटले न्य वइ मको मने खठासिले गन न्य वइ रेका भाजे पचय गठित फेपा बेटी त भाजे त विश्वास या आधार मर्या आउन अले व ठट ठमय सराबिल हिमी चाहिँ मिका फुटी मयासे चाक्को अथल ठौ भाजु सटिना चाला न सत्य सिन्च फायातल ह्याउको अबिर इलाल एपि व सिनेमा हल छन ब्ल्याक एन्ड टिकट न्या त एपि हल जुन छाउले सिनेमा नापाङो दृश्य पर्दा व याजु नगल सिनेमा कोचा व प्या वबले एमटा मिस छमेस न जुए प्या सोल कुरकुर वाना निल व बेटी ख बेटी फाटपाट वना एमिगो न्यानि छटा न वन वइको मूर्ति खमले भाजु थार्नु ल सटी आटपट जुल भाटमा टलाजको सुया न मुआबले बेटी थल छो जिडा ममसिल्ला कि जिसु ते युन लुमन छ जिसु ख अले ठो मिसा छ सुख हटा आमथे बिसौनी ख्वा जना जि टोटिमको काठा बेजत जुइन देखाइ ज्ञान पाजु टोपी त सन बेटी छन त फुकु खंकने छे निन्नु बेटी स त सजुल ठनियारा आहेरा जि टोटिमको छम्नी ममुनो त अन मुओ खना भाजु बिन्टी याथे या त बेटी छम बेजते यात हेगला छेवना सकता खकन टासेले सुमको उनी मानी अले सटी पाक सुया व टाल सटी छ हु छयमको जि सुमकन चुने मको जि बेटी हाल ता ओ मिस छ सुख भाजे पलेस सटी नवटा सुया दिसन त ता थैको बेजतला जि अवश्य नाप नाप छिगुन जिगुन जि छिट जंगला थे जिटन ठ जंगला त अझ गुलिष्ट जंगल आउदै ठ उकिन छेवना ठुकी पुरपछि याग बेसजी थना हाला पासी जि मख उइ नायु हो खबिलो सनिना बेची तल कासन नु ठौ ठुकी पुरपछि मयासे टोटिया मख सिनम खाटे कुन या भाजो मेजपि नाप नाप पला न्याकल छे दोहाजको भने हाला हाला ठौ जिगो तरकारी जक नौ मख जिटन नल सटिन अठिया हाला हाला ठौ जिगो जाके बजि जक नौ मख जिगो लाहिए नल उठा लाक कापा पसले याको म्या भुनभ हात हावल ठौ जिगो कापाजको कालम हो ठैको रूपमा ठाकल जिठो पापिया मची माजिन निना चोपि सकले जिल्लो जुल सक्या कुन्न त प्यावल सोम जला का ठन्चना खै मुक्त ढगाको सुत्त बिसो हुन सोम हाला लियो हुन तर वेटा लिलाक मुक्त सोम जना नालिस तल वइको नामे अदालत सम्मान होला सुना मुस्यु खसक्सन ल व अदालत डाउनी माल ठौ मुडै बस जुग दिन जिल्ला अदालत बस न्य वपि मो कालकुल सहित दथे न्यायाधीश दुआवल अदालत गार्ड न्यायाधीश वक्सन ब्या सकित दनादिसन ढका सबि न्यायाधीश फेटी हो सकले फेटी न्यायाधीश सरकारी वकिल त सोया उजन डेकल मुडै विवरण ब्यादिस सरकारी वकिल दना हाको पोसाक छ मिलेना अले ठया यंकल श्रीमान छम मिजाइ बिरुडे सोम मिस्टेस बहु विवाह खटया नालिस तल अले अभियुक्त त पटना सुया ठेक अभियुक्त वेकअपि सोम मिस्टर नापा मुसीकै इपाएट बिन्ती पत्र श्रीमान वेकअपिन सा मिस जाति अपमान यइ पिन्ट दण्ड बिमारका नेतना टौटो वकिल खन्यना न्यायाधीश अभियुक्त के निन छि सु वकिल दुला अभियुक्त ढाल यदि जि वकिल टे फौजुसा त मुड जिमको श्रीमान ठुके अट छुक न्यायाधीश निन ठुके अट ठोक श्रीमान नेट मुर्म वकिल गस्टे भई अभियुक्त लिस अबिल नेट मरुमा सोमसोमकला गस्टे फटले सरकारी वकिल चिन्न ल नेट मरियाल सोमकला टेमल श्रीमान अभियुक्त गम्भीर ल वइ खन्जना दर्शक त हर्र निल न्यायाधीश टेबले डाडा सुमको चुन्टा उजबिल वातावरण शान्त जुसेले न्यायाधीश अभियुक्त त टुङ्को सुयार ल छिट कम्प्लेन्ट अफ कोर्ट यस छामवि न्यायाधीश त सुया अभियुक्त ल जे सुखलाना अदालत मानहानि त श्रीमान खौखलाना अदालत मानहानि गस्जे श्रीमान जे मोटल श्रीमान अदालत अपमान या जिगो छु मनसा मरो
न्यायाधीश ल छिको सुख ढयायङ्कारी छ न्यायाधीश उजन निनुवा अभियुक्त सरकारी वकिल दसुया थल नेट मुर्म मुर्ख सोमसोम कला गस्टे फट श्रीमान जी सोमसोम मुछि कला टे येयावा टे फया टे उमको टे मालाजक टे उख हानच क दर्शक त निल सरकारी वकिल हाक्नच क तिनल अभियुक्त टपिङके अदालत मानहानि याना श्रीमान श्रीमान अभियुक्त उपरे अदालत अपमान यावली मानहानि मुद्दे माल न्यायाधीश न टोप्याउला अदालत मानहानि जु मुजु सुएको छिउ ज्यामको वकिल बाजु ठोज्या अदालत अधिकार ख न्यायाधीश खञ्जना अदालत न्युज अटोल सरकारी वकिलले खिउ खासया अभियुक्त नुवाउट श्रीमान जो खपुमौन खपुङक निङदेमा न्यायाधीश झर्केल अदालत इस्टी छोया दिमते ढामा ख याक्न पुङक न्यायाधीश अभियुक्त पाजौँ थाल ख श्रीमान जे सोमकला तया छारा छ जिन नेमा पुनिमा तर जिगे ढेवमहरू श्रीमान जे बेकार ठ चम्चुनाको छिसको न बरोटे मल तर बिसावा छिमिया न ठिम फेक ठाउन श्रीमान जित नेट पुन्ट ढौटो जुल खुइगु स्यागु वा आत्महत्या यागो अपराध कलाटे भिटाया तर्करे साउनी जाकी बजे साउनी वा काप साउनी हया छारा छ जित मागे ठ वेकअप थनिया दि वही खञ्जना अदालत वातावरण हे खलबल जुएको दर्शक त निला हल न्यायाधीश टेबल डाल एन दर्शक तेस निला पिमो प्याचन न्यायाधीश डाल ठोठासे बस निनेको अधिकार दो तर खलबल या अधिकार मरो निनमय से प्याच वकिल सट होला अभियुक्त परिश्रमना नेगो हो अपराध याना नेगो अभिप्राय व्याचन अतिमोक्सा अभियुक्त मानसिक सन्तुलन मरुम जिमा श्रीमान तो गलत ख अभियुक्त हालाल न जिके अपराध स्वभाव दो न जिके मानसिक गडबडी दो बरु जे इमानदारी स्वभाव दुम ख यदि श्रीमान जित जुगो वन ढुङ्गोको जीवनी बारे छु टागो आगे बियादिल तास जुगो टापो छर्लङ याट सुए श्रीमान आगे दु ट्यारिस जे मा अव्य यक का ख जि बिएटको बनाटे दो जिम्मा अव्य जित व्यापारी या इच्छा तर जितास कुम्च छे देश व्याप्त जाजङ भ्रष्टाचार नंगेगोले शनिमा टाइम जुल याक का जुगोले मसु जे टिपी बाज न ख अले जे भ्रष्टाचार उन्मूलन अफिस जागिर नेट सना भाग्यवस्था वा दुर्भाग्यवस्था इच्छा या ने जागिर न दत जागिर नै थे टर्की न जुल ताका सासलाना वा हाना टाल छन वो दिन वला गुगली जुगो सुख शान्ति निबापित ख ठुको ठ ख श्रीमान व तया एंकल छन जे वो मोनिटर जोना गुमेस्न सरकारी टन भाषा याट सन उब्ले जित साप गौरव टाल तर जिगो गौरव छनिक जिगो जुल वो मनु टरम मनु या मनु जुयाचन वो जिमा हाकिमे न्यापने सुस्वा पुठ है हाकिम जित न्यंका हल जित साप नुले सट जे उकी प्रतिबाद न हाकिम प्रमाण मुरुको ख हालेमटे का जित उजन बिल जे ठगो आत्मसम्मान लागि वो मनु या विरुद्ध क्वाटोको प्रमाण मुंका उकी नतिजा सुल अभियुक्त पाचन जस्क्वाट टाल छन अफिस वन्टेन बोले जिता अफिस पिउन होला व नमस्ते यहाँ पहुँचको बिल हठासँग पहुँच होया जे आक्सन कुटो वम ठेन जुल फिनाटेको ल न फिए फट न टोटिए फट जिगो पस या अफिस पिउन नमस्ते यहाँ वन अबले जिम्बा कोठा चल कुटोना चुङ फके बोन व छु वन बा बम जुल ता कुलंगा छुछु याना परिवार सुनाना मुछौ इज्जत छ छोला टेक्कार बा हाउस जना मान कोठा चल छुजुल अपासका हालिमाक छुजुए बा दिन खाना हाल ता छन्त नका मटे लके ता छन्त छ ढाटियाका मटे लके बा छुचु मुने ओल्ठे मुस्यो बा हाला भवे कङले मामा सम्झेना मे कोठा यंगाटल बच्चाला जी छुयन मचल अटल जी कोडो उमरो वो भटे बराबर अफिस नियम विरुद्ध जाया हुने थनी निसे छि प्रकाश जुलट गुस्सन दुख जब जी ठके टु वला जी प्रत्येक ज्ञान ठ अन्याय विरुद्ध लुआ कने खने जी अफिस विरुद्ध नालिस्टया नापा जे वो मनय विरुद्ध सनाचना ठुब्ले जिम्बा मन्ट जिम्मा लासा पेप्न टुके जिगो छोगमी घल उठ्या यात अले जी वो भ्रष्टाचारी मनय गतिविधि बारे छानबिन याना अखबार न बिया सन जे माइट वासन याना वया चुनौले पिमन्यामा एला गुल्टेस जित चुन इमसन जित बरो टोर टम्पिनीको जोरपारी खोजे यमका मखला टाटा उखे ठुके पेंकल जी चाबले जी अस्पतालले नाचन म समस्या नाचन उखे ठुके मिख वेगले ठट जिबियाटो खनाचना जी अस्पताल हे चुनाचुनले जिम्मा मन्ट नकार्नी गाउल बौ मन्ट ठौ ठजाको हबिकत ठजाबले मान मन्ट टाबले जी गठि मन्चुन जी परिवार आन बिमापि व बका मापि सु मन्ट जी याकच जुल अस्पताल जी छे वया जिजाम जाट सोसो था याकि सुमरु याकचा ठरै बिमरु यापि मरु उकि नेटुन ठगान मन्ट उकिस बालको जीफु मखने नालेसे वास्त मन्ट ठौया जीवन वास्त मरु इले नालेसे छु वास्त जी
父母不一样，一边呢，我成几条啥木数了，木数我可以在有了，再个不来，几条地不住了。假如该从呀父母的家呀这个说呀，可能如果么好，父母不抽你个家呢，他你别啥我去刚好得来呀他个了。今年呢嘛，今年福利嘛是嘛，每个从我办么的，今掏个路边包开呀，结果把看出来考是嘛，有个掏把看国家个了。श्रीमान साहब गम्भीर या वे ख्वा गर्न मय तर सरकारी वकिल पेशा गर्जुल वाह खूब छिको जीवन टाठे डेनिए तर डेनिए जीवन अपराध या डेमको अपराध यो गब्ले क्षम जीव फेमको ओके अपराध टेट सजाय बिएमा कोचाल